kilit parpi ka jok towar pia long amat si oso amahang kithek na. Kontraktor long kiram han se pen ki kim PMAYG ahem so asai kisai oya puthak ahem pu borsing pro pen ning kan samsi kachipak na. Manjalong pulis ari deng bang hini risim kang tang ki ot asong klem dang tu kaching na. Karbiang long life ada berta long pen ilisami mirin han se pi peni bertang ton pen arju panikta. Tovar lang mi school pen se kachilang ahem lason pho bangki rong rup kachukim ararapan isi kithenai ason lo. Lason pho son jongsi mi sendo pulote rongarlo araratum thedung akijoy ke lapen kijokwan ason do. Lason si kidam tang surihini rakripli aningka nahud BJP Racharia songtum ache din आने वाले है लपेन सबका साथ सबका विकास पूरा यूनियन मते डेप पियालोंग नांग चारिलोंग लो दांगसो भी आसाम पेन किदांग लो कार्बियांग लोंग चरमस काउंसिल लोंग सतमी BJP Racharia songtum पेंसी चारि पोंलो दांगसो टिंग पेन माथादाम लोते लोंगरिया लो तोवार के हिनो लपेन लैंग मी पेन किदांग लो स्कूल लपेन से कचलांग हेम अंता Citang Thai nang po ampin lo. Bonta pinyani an sita me karbiang long alo ke ongdong ahawara long towara matsi avilang. Dangsong thek laki lakha sirkep amreng constituency ka palo jirikindeng ten kahelo kilometer ne kep sose mukhima rong along amikar Vidya Singh Hanse achor Selika BP Alangli oso amahang ke pathek ji aphan jirikindeng hospital along an kache ponbom apor ahut towar ka hinwa jok towar pialong amat oso amahang pathek nang koklo lata isiang theklo ahok jirikindeng pen mukhi mada kilometer ne kevet atowar ka helo setame towar ka hino kilit parpi ga jok oso ka chopathe bom asapi maraphan ke ponagari along chingthang loklo bangso jok towar pike so ke ponagari along amat si sai jok ji pen oso amahang pathek nang koklo Laso ting pen jongsi mathadam lote Karbiang long autonomous council along BJP Racharia song atum kichari ningkan popleng tet pen uthot ke hai thuta non an ningkan isi pleng tanglo Laso jok mai thai long sitami Karbiang long alo BJP Racharia song atum nangchari tet pen abangki longri alo nangching thoi piklo pu alam the abangki ningje jongjong asansi nang mandet lang iktha bang so towan Towar long hulik karnuk parpik ajok gari ke damji aphan athai amatsi avi tangte la henloma longri kaching thoi la henloma raratu maphan kimisen atowar kipi la si BJP sarkar atum jong hele mai thai long pong uchibut sitami arki ko ansi kile dam nangji ang thega bangki dang so towar pensi thekdapi la si Karbiang autonomous council kichari atum sitami alam pen chotchera akam pen Peklang ponra ahok pet pen radaphan claim ti ponasonte radatum ale long ponchi. Jirikindeng pen samsing inti Karbiang long life. Lakhaing kora trok Dwarbaguri MEC constituency angkang lokho boron rongphar arong amikar borsing kro PMAYG ahemso kilong Kontraktor long kiram hanse pen ki kimpon asai kisai oy puthak aning kang samse chepaklang pon Pinpur dame sarkar pen ki kidukilak araraphan panongsi PMAYG hemso penangan atumaphan pi pachetanglo Lason si nile block ke parlo Deithor police station angkang lokho boron rongphar arong amekar borsing crop hantame sarkar pen PMAYG ahemso pino Bonta kontraktor long kiram hanse bang aning ke ho ke do koga jok ahema bang ki kim kerang pi arona teng pen kim pi pon pedetlo laso jok ahem ke long don vek abang phua bang ning kang samse hektik kusi pherang ke theng no klar dak pen nang pachini dun pherang ke karjo hut puthot ke pachini thoke tangka sitame phongni an en etlo lapen ke ring tara bang ke kang kang ajok si phangno det lasinili blok gram sabok dipankar mohontota Geotech nang ki enahut lahai langkang kedep. Matang te kontraktor long kiram hanse tong tangka picho maputa raratum pen chethan ponwiki. Matang te nilip development block video ta kontraktor long kiram hanse aphan tong kaphere red maputa cherok tok araratum pen ningje pon.
ละเป็นฮัลปูดวาร์บากรี MAC มาเตการบิยังลอน Autonomous Council Education EM Richard Togwita กัจลังดุนอากินังสอปุตานิงเจปอนริตีละเป็นเกดวาร์บากรี VDC Chairman สารกอยรองพาร์ตา Contractor ลองกิรามฮันเซียพันลังดิงปมาบุสิเจรอกตอกอาราดาตุมเป็นนิงเจปอนริตีละเป็นเกอาเฮมผู้เป็นกันนิงเจปอนเกนิลีเกโซเดตอามาจิตเฮกดุนลองเลอาเทมานิลีเกไบค์เป็นอุบิเหตุอามาจอร์ฮัตฮอสพิทอลลองอันซีเซจลังบอมลาโซพีซีบังโซเฮมโซเกรมบอมซีนอนนั่งเลยตุมเกวังพุดอันซีจิตเฮกลงหลังละซีละเกเฮโนลังกุซีบอร์ซิงโปรเป็นเฮรังเกทิงนุมิงจีลาโซเฮมโซกิมบังเกนิลีบังนิลีนิงสามเซ30 ปีอาเทมานิงสามเซเดมันเกลาบังโซเฮมโซกิมตันนิลีอุบิเหตุล้อมาจิตเฮกดันลงเลยเดนอนในกิจลังทอบังเกนิงสามเซเดนละlimtata pu pakek phitlo di pakek phitlo la sin nang libanga sapta nalining samset pin lo samset la ante la poisa ku lagi batai an iglo ni poisa prang 30,000 ulai lo la penon second chance bang ke ala thikadar po lo tang train phar phin ne pla train phar phin an News Report Karbing Long Live Kidam tangarui jakhong ni phaing koraner ke parni Manja Police Station ke parlo Manja Towar krong ke thom ka cheka galong Manja Police asai khi lapen C20 CRPF atum kaya teng amithang asai chiklem bom aporahut akimi risim kangtang ke od asong United People's Front of Karbi Longri mate UPF KL along klembang phu bang hini tuma phan nep ingnang ponlo Manja Police asai kam lapen C20 CRPF atum chelang pet pen Manja Towar krong thom kacheka galong ke ton ke langasai ke deng ponahut isi alto gari ahum registration number AS01EF015 to aphan hon the meme projok khang labang solong kiri ka khuruk padopon bom aporhut taklik kebre isi songalo United People's Front of Karbi Longri mate UPF KL pu amen pen longpondu labang solong risim kangtang setami gari alopen ne ponong lu risim kangtang ke longpon lake isi 9mm pistol a magazine lapen akile 9mm hele amu mupli isi 20mm pistol a magazine lapen akile 20mm ahile amu mupho HE 36 hand grenade ke thom anpata detonators hini an raikom sai khia tumpen ne ponlong lu raikom sai khia tum arona tengpen case number 27/2023 U/S 120B/ 384/511 IPC RW section 16/17/18/20 UAP Act Pabonton si Manja Police Station along lam hoimati FIR registered ponlo labang so case along kachirap dun bang hini abang phuatum chingnang dunlo kachingnang dun check abang phuatum lake West Karbiang long zirikin deng ke parlo rong chijeng amikar dhonsing phangcho asopo Rajesh phangcho ataningkan thongke brake thom lapen West Karbiang long zirikin deng ke parlo mutharong amikar longsing ingti asopo Sanjay ingti ataningkan thongke bra hini busi pangthek pondu kachingnang dun check abang phuatuma phan police asai kamatum karju pater toka hut kachi tham pona tengke nona kimi oktum prana song United People's Front of Karbiang long pu ke seng ponalong Sanjay ingti hinlo commandant lapen control mati CNC abang khulupusi pachini pon nona mad raikom sai khiatum labang so risim kangtang ki ot asong akini ke sing along kachirap tun atum dolangma abema pu pachini ponji aphan sai ding pon bomlo Bokajan pen anantirang Karbing Long Live Karbiang long along penta non ki thurmi awe tum pang e parlak anat kengkam che Jordan pen pinnang anatum akang to yang deng kiliatum dupik ando lason sikidam tang jakhong ni phai thongke bani gwarong sopia long Sparks Unlimited Fire pen kibipon Kids Miss India 2023 Karbiang long pen Klarjir Katharpi Chepati dunsi first runners up anong e Chepalong dun pen Karbiang long aradaphan nongmi ekewan pi Sonsi West Karbiang long bitung Rengthama constituency ke parlo Kolonga hawa long kedo Harsing Kathar lapen Debika Kropiatum asopi Klarjir Katharpi Artaningkan kep Atokimi Academy Dipholong Phoang deng ke Charlie Bom amuso pang e parlak ahin
aning ke hang tik pen ke dam tang pen nangani pen tami anong along chepati dun bomsi nong e kachapalong dun tami dolo lason sila anso se akang to yang deng kachapali dun ji pu aphan akimang ke do pen ke dam tang jakhongi phai thongke bani gwarong sophia long sparks unlimited fire pen ki bipon kids miss india 2023 long amen chethap dun si chepati dun pen first runners up anong e chepalong dun lo lapuan arta ki jum pen tami tang e parlak ahin aning ke hang la pen kachepaduk pen ajoksi piniani akang to yang deng tami chepali dun lo lapen karbiang long arat ki do anatu maphan tami lapuson nong me ke wan piche kapot kachuro pipa jerpon lo news report long sada inti karbiang long live Karbiang long alo ke ongdong araratum abangki ningkane sek ane om ki chua phanabangki hidi sai kachotiki asoka phansi ningka chethiatum ke ong jongsi hidi sai kachotiki long ledet aningkan pulote mechang ahemarit an e om ki chojia phan thedunga kisung chetong nang koksitami do pini lake pai pai ni phai isiani an nang le tanglo hidia sai kachotiki mate soka cho e atuma phanabangki apani kilipo apolo apol peru ya bangke jang segame sai kachutikia tuma phan ali avi po sonsi apol pe so kacho edun abangke e sitame thangale avedeji lason se lakhain ko raphon ni constituency ang tang koilamati pen kahilo kilometers khoso se karbiang long pen golaghat district ahoi kido borjan tokolang so ahawar araratum hidi sai kachutiki ji aphan lang ka jok kaniri hangjo hang haisi thekondong Ate pininga bangke ruwe ke jang aphaya masi jun hekang jang laso jok hala bang so hawar araratung so kacho elong ji kalisi non ku anta longle kreng ang ampin lang langdam pulote borjan toko langso araratung anika ningkan sitame pininga ningkan asonsi sai kacho tiki longle anika ningkan lo bonta borjan toko langso ahawar ararapan Karbiang Autonomous Council hin pen agriculture punoy mate irrigation asai kam atum pen punoy Thangnat akira pon avilang pusi ratpen ningje pon borjan toko langso araratum lapusona ki song lake pining chot lapukali aningkan ningkan setame lapusona ki song chechak nang bom plasi bangso hawar araratum aphan lapusona ki song pen kepajok wegji aphan pura Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachinui padopong Koilamati pen Samson inti Karbiang long live Asam angkang pialong prek jam pen ke doan police outpost ke pavideji aphansi Asam Sarkar hin pen sai dengponpu state adang pialong kaddo kave long pharohini ra phokep an police outpost tu Lakidoan outpost sitami pavipon detpo pusi Asam Sarkar hin pen pangdak pon tanglu Asam angkang pialong police outpost padodelo Kedoan outpost abangke police station si paman etpo bangsolam theleki kedam tang Bongaigaon long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phirangke amai long pensi pangdak pon tanglu Bangso hut Assam Chief Minister Sarma kaningje ponatengke Asam angkang pialong police outpost padodelo Kaddu kawe long pharohini ra phokep outpost abangke police station se paman etpo state adang pialong kaddu kawe long pharo truck an police station dopo আপোনালোকে অসম আৰক্ষীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানে ফিল্ডত যে থানা থাকে আউটপোষ্ট থাকে পেট্ৰল পোষ্ট থাকে এই পেট্ৰল পোষ্ট আৰু আউটপোষ্টসমূহৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষমতা নাথাকে তেওঁলোকে থানাখনৰ পৰাহে নিজৰ ক্ষমতাটো পায় কাৰণ CRPC ৰিকগনাইজ পুলিচ ষ্টেচন তেওঁলোকে OP আৰু PP ৰিকগনাইজ নকৰে অৰ্থাৎ আৰক্ষী চকীৰ ব্যৱস্থাটো ৰিকগনাইজ নকৰে আমি এটা খুব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰত্যেকখন আউটপোষ্টক আমি থানালৈ ৰূপান্তৰ কৰিম Asam angkang pialong long pharohini ra phokep outpost abangke police station pamanetpo state adang pialong police outpost pavitetpo kaddu kawe pharo truck police station dopo Assam state angkang along
এটা বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হ'ব যে এই 250খন আউটপোষ্টকে আমি থানালৈ উন্নত কৰিম। ইট উইল বি মেচিভ। আমাৰ আজিৰ দিনত 400 থানা আছে। ইমিডিয়েটলি থানাৰ নাম্বাৰ উইল ক্ৰছ 600। কিন্তু ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ লাভ হ'ব। অপিত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰি, অচি নাথাকে, এই গোটেইবিলাক অসুবিধা দূৰ হৈ যাব যে অল অপি, অল আউটপোষ্ট এণ্ড পেট্ৰল পোষ্ট উইল বি আপগ্ৰেডেড টু থানা। ক'ৰবাত যদি আমি ভাবোঁ যে এইখন অপি আপগ্ৰেড কৰিব নালাগে বা পিপি আপগ্ৰেড কৰিব নালাগে, আমি তাক ৰেচনেলাইজ কৰি দিম। এতিয়া অসম পুলিচত থানাৰ বাদে আৰু বাকী অনুষ্ঠান নাথাকে। ক'ৰবাত যদি আমি নতুনো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, আমি থানা ক্ৰিয়েট কৰিম, অপি আৰু পিপি আমি ক্ৰিয়েট নকৰোঁ। এই এটা আমাৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা অসম পুলিচৰ আমাৰ যিটো SP কনফাৰেন্স তাতে আমি নীতিগতভাৱে লৈছোঁ আৰু পিছত নেক্সট 6 মান্থত যিটো কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ। Tang te pinyada babirta ki lapan si kang ton paniklo.